رئیس بازرسی دولتی автомобили وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در اساس اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با معلومات رانندگان واسطه‌های نقلیات و شهروندان جمهوری میرساند که از سنه 10 تا 14 فوریه سال 2026 در وادی‌ها و بعضی ناحیه‌های تابع جمهوری بارشات شدید باران و برف در نظر است. اینچنین احتمال فرامدن ترما در منطقه‌های میخوره و زیدین شاهراه автомобилгарди душанбе хуҷанчаноқ ҳамчунин дар шоҳроҳи душанбе ваҳдатлахш ва душанбе кӯлоб-кулма боқӣ мемонад. бо дар назар дошти ҳолати мазкур раёсати бозарасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ва шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ сафар накунанд. дар ҳолати зарурият ба сафар баромадан ҳатман бо худ таҷҳизоти зидди лағжиш, таноб, занҷир ва дигар ашёи зарурӣ дошта бошанд.